Ny mbola vinaka vikindavaki tsukaini na edhini ngoni turango chisu. Nanondo tu video nga nikwa na ngona ke nikuri. Ni video kosa takauti membaleta na algebra. Imdona kandu tukuni maina baleta na solve indo muri saramena subject of the formula. Pongoni kuna rede chukui mata munguri. Na tips ko kento saba madala tahuche. Niko ndingi taka indona kame subject of the formula. Okona subject ya na mata indika saramona takapwe. Kena bali ngona tool na tips. Kena bali ni sule indona formula. Na formula na sule mata indika saramona takapa. Kitukuni may find the subject of x. Iko wangari x. Circle teki kwa. Betana no muna wangari kwa iko nangera nikindaba. Oko ya lako may wakabida. So na na subject lako nga may wakandua. So na kore ni lako may wakabida. Right. Rani lako may wakaru. Ana mata indika mo check taka. Oko fame waandua se warua. Ocha iku sana ngitigu mo nangebidhi muri. Kukento sa talo tako chichuku nondo tu previous video. Na ngona iko tako soba rongo robio kanitonga. Oira pole katana subject. Oira na uchu chini tamata mena tako si tai. Kenta tu sabada na chukuna equal sign nondo tu wabu. Tako soba ngana wabu. Dhaka na kena bimbasai. So ngona basic saranga mewakanga numu solving. Na subject of the form mako ya batal nga. So nangoni ko wangarakina na subject. Mata indika reda mbasi ka may wakabida. Wakandua se wakarua. Kela ko may wakarua na numu taiso iko. Ngo na numu jobu iko. Iko mona songo ni rombeta morani dap. Morani factorize. Numu juga. Kela mbasi ka may wakarua na numu subject. Kiko reda na x. Gay x tali chukundana bunwa. Ya iko na factorize taka. Kela ko may wakando. Gay ken ka nakamukin dapat na subject. Okungo. Kona subject ngo. O kwendo numerita. Kwendo ngule daba. Kwendo numerita. Kena mbali na subject ko metoka ngaidaki. The subject will always be a numerator. Kiko wangari ko solitu mindona formula ko tuira iko na kamoda kabo moda kabi ko idaki. So ngo uchingo nange warta gabi ko nakasa dhaka tu may be chini na embakingo. May subject of the formula. So nango nanduda ka na subject ngo nakamo check taka ko mbase kongo kono tu checklist ngo. Ko mbase ka may wakandua se wakarua. So na warta kabi ko na spread ngo make de la ko may wakandua. Se may subject ya ko rin base ka may wakabita. Wakarua. To nangire de ke o nange warta kabi ko. So ngo nakai ko na dakaba. Nango nanga tukuni make the subject of the formula. Nakango na didi chiko numu wakananan numu wakasama. Iko scan taka na problem. Wangari ko na subject. Aba kay sarukan nga wakando na ninja jindo nga na minbo iko kila chunguri. Iko sa lang nga reda na pa na equation. Wangari ko sara. Ko embasi ka may wakabita. Iko kindam sara. Kembasi ka nga may wakandua. Seta. Iyo kembasi ka may wakarua. O iko na dapo. O iko na factorize. Nanu mo sara juga. Okay, to sana baru reda ngo ibida na subject of the formula ko dhaka tu may ikla. Vivi abula ni walu nemba ki ona warta ka ngo weekend tu to reda mandai. Okay, reda ngo 5 nemba ki. Reda ngo lako may na 2008. O sa circle taka chungo na subject na x. Kena palembal na ngona uredi kina na problem go reda na x embasi ka nga may wakandua. Ana kakutuko na chiko. Tugun chumena na pepa. Make x the subject of the formula. Gay reda na x mbasi ka may wakandua. Gay reda na 2010. Tugun may make the subject of g. Scan taka na problem. Na g basi ka nga may wakandua. Nakatal nga menda tukin da reda nando tu checklist itakingo. Oru na subject. Oru numerita. Kongo chukidaki. Kotalango chukidaki. Kay tu reda na 2012. Make the subject of r. Reda na r. Basi ka may wakandua. Yun na dapat chiko na lang iki. O kwe denominator. So ya na buno iko na daka kina. Kena mbali au modaka abandona ka me kora ni dap. Numerator kina. Watala kina na 2015. Reta na 2015. Wangara iki. Yo reta na ki. Chiko idake. Yo mbasi ka nga may wakandua. Ngay nondo tu ujuji. Kona 2018. Tukun me make m the subject. M sa atok ngangu. Basi ka nga may wakandua. Okay, reta na 2014. Ito na 2014. Tukun may make x the subject of the formula. Reda ndona x tu idaki. Reda talando na x itu ira. Saru tu na subject.
Kena mbalimbali nangona nga iko redhi kina runa subject na dhabo tukuna o iko na factorize. Ngona na skills ko tukuna chungoviku. The power of identification iko scan nga bango ngikindapa ko embasika me bakabitha. Kembasika nga me bakantua dhurumbinga na normal. Iyo kembasika me bakarua ngona kai kuna dhaka. Okay, torada na 2017. Ada na 2017 make x the subject of the formula. X itu idake na x talanga itu ra erutu. Ken mbalimbali kuna dhap na factorize. Watalaki na 2019 ngo kola kome namba na 2019 iko reda na n make n the subject of the formula. Na n itu idake na n talanga itu ra. So ngo na kauna dhakaba na video ngo au na dhakaba kede kona problem kede tungo. To na dhakaba kede. To dhakaba kede na problem ngo merani buki kende tu. Nangona nonto tu babaro chukina na subject of the formula. To sana la komanda na mataingo na 2008 2008. Okay, na 2008 iko na rida. Na nonto tu subject na x. Kena mbalimbali may virtu na tulu na numbers ngo 2 na 1 kena 4 kwa bola katandondo na x kona uchuchi ni tamata metakos. Na kakotuku ni chukuna hinte. Eto ngo tulu na namba tungo ndo na 2 endo na plus 1 endo na minus 4. Kwa ya waki kona subject saranga na mata isa nita mata metakos. Kembali ke o compare tikirtu ke ngo 2 na 1 na 4 o di ya wandundo may na subject. Ngo na subject ngo musikal ti comment. Ano ngo subject. O di ya wandundo mertu right na minus 4. Okay, kento sabuli ti chukuna video. Minus 4 kwa rambole ko isa nandungo. Lama na opposite. Opposite ni minus 4. Iko kute kita na minus 4. Lama na opposite ni minus 4. Wana na plus. Iko sana plus adika plus 4. Kaya naman sa lamiga. Y plus 4 is equal to square root of 2x plus 1. Root. Right. Wana na wea. Okay, sember nyo kota na 2 kena wan reda. Wamba tu may na square root mo. Na square root. Kaya tu sa buli may na video sa uchi na na opposite ni square root. Right, na squared. Kota na squared ya. Kota na squared. Ngo, ako sa nandua. So opposite kaya mbalimbali sana dapat y plus 4 nono muchungo yuk nangoni ko rede kina role roba ngo mbichi ronda na bracket bete me ro ro subject na square kola konya kesa ngi kuna bitanga na square ngana 4 bichi ro na y plus 4 ko we na square root na sana squared iko mbita tonga ba equal to dapat 2x plus 1 harga nangona ngai sa bola kina na plus 1. Okay, competition tali bero norongo. 2 kena 1. O de bola kata chuna subject. Na 2. O kena uchu cinta mata metakos. Kembali lako di. Lako na plus 1 ko. Dama na opposite ni plus 1. Nyo takos apa. Takos apa chuna wap. Dama na opposite ni plus 1. Wana na minus. Kena bali. Y plus 4 squared minus 1 equal to that. 2x. Wana na. Ucha. Ikusan ngi kota sarna tur. Numuchko. Na subject ko karungan ni menboy. Ko meu chuchan tamata. He's a luna on one side of the equation. Kembali ko chukundunduang andona san. Lemure na tur numucho kento buli chuna 2x ni bule ba ya toto tanga 2 times x. Ko na 2x mo. Kembali bali ni ovir na times 2. Dapat na opposite ni times 2. Dapat na kena opposite. Ni ko kota na 2 times mo. Dapat na opposite ni times 2. Right, divide by 2. Kembali ni ovir santo. Kembali bali. Asa nanggida. Y plus 4 squared minus 1 here 2 kede whole thing divide by 2 bitang apa na divide by 2 equal to x saranum answer this is your subject anu mu subject sarangan ni formula karena kena rawa iko dhakaba tonga na steps kinta bangali within a subject ko ya wandundu aya sa tiku with mu research iko kinta banga na wana ngata ko so na wabu menusuri siko na wabu memba ba bridge dhakaba na opposite oi como va lakena bimba sa mo dhakaba kembal ke minus o kada plus ke square root square ke times divide sara na talono nikang we pasar to okay turun belaka kona ngo next one ko na 2010 ke mo wala na FSLC 2010 2010 to solve takaba to we na taro bachung ko a ge multiply by root g over m equal to x. Okay. Rada no subject yuk sa tungang guru mo subject to nga bang widaki. So odi ya wandundo me virtu
na m ngo mbo wala ka tokan ya wandundo chikana ingo dhimuri kwa davana opposite ni times ko ni bulay tokmo me bakai kanga ngo davana opposite ni times right ni dhimuri kongo sanando o sana divide right so g over m is equal to the x divided by a kada iko koti sanando divide o cha dhimuri yangu iko nashinda ni kota na m berarti ni batao chiko na square root mo kamu taka wa dhimuri ko na square root okay therumpi la ko na square root buhu ta na kena opposite square me bakanga ida kingo nangono iko kote kina square me square roro na kake ditu kia me square watang laki no kongo niko sa kote na kango na kake dingo me square kena mbali da mo include tak bichi rondo na bracket bete mo iko reni include tegi roro kuni imbita tunga na square di ke kiko sini bita na bracket na numinga niko square tiki x nga bita mo me roro square right ocha sangida kote na m re mandango na divide by m daman opposite ni divide by m multiply by m so g is equal to x over a squared kona m ay ko rani multiply by m wala tonga ba m rani biti kirsin biti pakandua ada mate tal turo non de tulis yusarin toro e basar chuango na faya na non ta bangara na subject of the formula to sana la ko batale menda tubucha tubucha ke da bando na limo ngom beta mo baruta kiko au bina ka chikenda tuna ngoni toki ko kenda tundu sor chukna mix mo warta ka bi kuni kwa matai mo bandi taki ku chikom beta na kulundang karaba ko mathematics kena karua ko sindu sor ka ko bagandonyo sor beta na ka tukuna no bola tambo na hebrews tukuno ko do not throw away your confidence kuni birta ka bali mo confidence deichko kintu na kango na matini ko to sana ta kabra sabonga ngo itulu talataro to bochenga na tulataro ngo merani uchina video ngo iko sa bandi tagiko ni ko sa understand taka na subject of the form to sana tale vida tale ko okay ready kango la komena 2012 non to checklist kento sa tukunuchi na subject kona r ko tunjuko make r the subject of the form tunjuko to make r the subject of the form yuna subject ngore ko tuira so ya na mata isara ni kameda kapa ikorani da kaba ke me robi sa urungo re dentona skills ni mets ke chiko na equal sign ni ko viso tikirongango kongo la ko dake kongo ren fasomo you can do that abakanga me robi kuchi ikorani turangana dinombida robi sa usara na visa ula usara ngabango viso tikirongango wala sulebi ko na shortcut bich ka idake kuch ko somai kesa ngai kuna times and then opposite ni divide mo times ngai opposite ni times a divide in other words rongo roni robi songa torangana denominator ngo bich ko iki tori kongo bich ko mera to sana ka ba okay sana bango kana re ke usala ka ba ngo sana chiki na root ngo sana 2 over p harida kende tu submit ta kasarto andon non de tu objective na objective ke na subject ko men numerator kuni mula da banda kongo o come da men numerator non de tu checklist nango nanga ko chukini rai ko moda ka bandona ka rubi sulinga okay cosa tu tengo so ka moda ka ba simbernyo ko tanan dore da ba so chukona da na square root ngo kembale de muri na square root what's the opposite of square root square you can do sadaka bachuk mai nangoni ko square no mucho orto ke dengo me square taki iko nangi daka baba ba iko na mbiuta na bracket kembalo sana ko na square root sana ngi bango bita na bracket right 2 over p orto ke dengo square harida ocha sangi ko na plus 1 dengo sararo iko ko na plus 1 da no opposite ni plus 1 na minus 1 guri so r is equal to 2 over p squared minus 1. Guasara no answer. Right. You can give the cabongo renusi, the cabo na calculate baka so the square taka 2 squared na 4. As now 4 over p squared minus 1. You can the cover. But that's not the issue. Balata na algebra, is into no como simplify. Ko tukuna nga make r the subject of the form. Can the tukuni malu singun. Iko na sinisuli extra max ke o simplify taka talibango.
Ngo sengo engana mindi. Okay, ngo ala ko may na 2015. Okay, kento sarida dapat nonto subject na subject na key ko sa turo idaki. So na compete kete chikortongo na 2 na W wateke na 3. Odi ya wandondo me verto kedengo. Right, na 3. Kembali ko na 3 ngo ko na mekau isanando. Kongo sara na matai mekau. Wakasamtaka ndo na vale tambarua. Ki kuchuku na story dake ke kamala vale odi na matai tamata me diditumbo. Iyo ko chukuira. So ke double story house kona flat ira na matai tamata me takos. Kembali kauli una diri. Okay, that one opposite ni divide. Ngo divided by 3. That one opposite ni divide times. Kembali usana times taka usana bala 3 times R. Asana 3R. 3R is equal to 2K plus W. Numu subject no. Nando 2 tips. Kwa vole katana subject. Ochi ni tamata metakoso. Kembali kusindra ni kota na 2. Ona kota na plus W. So kota tala plus W. Damana opposite ni plus W. Damana plus. Nakena bimbasay. Plus W. Kiko kusaku virta kisanando. Minus. Kembali sanando 3R minus W. Equal to 2K. Rada kena raro. Very simple na subject of the form. Nangon iko kindaba kina na skills kedengo. Iko ni taburaka ngandonga na equation sa swing. Sangengo 2K kento samuri chukmay 2K to tapatanga na 2 times K. Dawan opposite ni times. Kiko sabiri sanandua. Dawan na right, divide. Yun nangon na ertu lewe rua se lewe tolu. Na kake dito kaya. Kuni takam na divide by 2 me over W. Se 3R nga me divide by 2. Orto kede. Me pakanga na square to takabatiko. Kake de tungo me divide by 2. So nangon niko kote kina na tungo. And a 3R minus W whole thing over 2. Ngo numu subject. Are. Ete kena kuni takaba mango 3R minus W nge over 2 ngaike. Se 3R minus W. Gibi mama tungan mutu. Kuni sulian dona reason. Meron di penalize taki ko na tama-tama kataka chunong pepa. It's the whole thing. The whole thing is divided by 2. And nakawe wasyabi kende tu. Okay, sabongo induanga na tuda kapatalindungo to sangelan debe ko double ko root na subject. Okay, ngo wala ko may na 2018 ko sambo raro saranga. Rada sindo na square root square. So ngo root chunga na subject na M. Tutungo na to make M the subject of the formula. Kembal nungu subject ni. Right, now sa circle tikwa. Kembal ke na ronan dingin chiko na 4 ke na plus K. O di wole katandundo na subject na 4. O kona uchuchin tamat. Kembali ko mo virta ki kona K. Daba na opposite ni plus K ngo. Kona plus K ngo. Daba kena opposite na minus. So 4M is equal to 9 minus K. Tada. Ocha sangi virta ka na 4. Daba na opposite ni times 4. Right, ito sa rin to wrong. So M is equal to 9 minus K whole thing divided by 4. Raw sarang. Nanto to kuala ko na 2018. Okay. Rather go kuala ko na 2014. Ito ko ni to make X the subject of the formula. Yo, nongo na iko scan takara dona X itu kita kingur. Dona X itu ira. So ngo na numu target, numu objective wiko. Nango na embasi ka kina may bakaruan na subject. Uiko mo songo na rona X rurua meron biu batando na banwa. Okay, matai kento sabuli na lawakia. Remu chungon X minus 3. Ngo divided by au na kuchiko sanandongo. So daba na opposite ni divide. Daba wiko na dakap. Kiko kuchiko sanando. Daba na opposite ni divide. Na times kembali sana Y times X minus 3 equal to daba 2X plus 1. Isarin to raw chiko. Nakawada kabi ke embetango divide. Divide kochi ko mandangan na bracket ngo ko wata ruro sana ngo divide ngo ko sando sa times. Okay, nango nangai ko ado mikini ke sa darum sir ke no expansion. Baka mo expand taki ko. Darum sir ka no expand. So ko expand ke. Dapat na Y times X. Say X times Y. Okay, Y times X say XY. Say YX. Dapat na Y times negative 3.
negative 3y equal to 2x plus 1. Kongo sar tunga reda ko tuida kingo ko spectator ko sindo bai taibo ko abang me beteni chukona top shelf ko sar tunga 2x plus 1 sar 2x plus 1 2x plus 1 sar tunga iko kotanga na denominator expand go ike ngo saran taram are iksaran ireda na subject ibe na subject ibe na subject right na subject tungu na subject itungu ike saranga mosongo niro ikurni kotana 2x anondongo se kutana yx option sartunga ikebe kendetu but sarana objective nangona mbasi kina mai bagarua iko sanga mertu ko dake expand nangona sa wango iko sange songo nirau okay usana kutana 2x ratango ngoe plus 2x ona kuchiko isana ndongo nanu mutuya au takoso na wapo bite chunga na yx daba sana ya daba na plus 2x ni kuchando daba na opposite ni plus minus 2x toro sa toro chuna movement ya okay na 1 go wa sintari ko bichi ko tunga na plus 1 go me 1 chunga okay onge ive muri ko na minus rada na minus 3 wengo oyo balu shungu chugo be na minus 3y ni minus au kuchiko sana ndongo be na 1 areda na transition ya dono movement kemba lana daba na opposite ni minus 3y what's the opposite ni minus na plus. Okay, nango nanga uksambi chiro batikina bangu. Nakasarang moda kabe iko mona factorize. Rata ngo niro chiko bata bangu. Saranga na keyword iko factorize. Iko reda factorize ka. Kemba le ni common factor bero na x iko mbita na x maitumba. Reda na x na mbitu mo x geda y minus 2 iko factorize tak. Y minus 2 is equal to kongo 1 plus 3y. Areda na factorize na mbita na subject me 1. Yata ngona kena bakasa mi ku sindikla ni ko ruanga eru chukuma nango ri ko sar chungu ri ru na matamu. Eru na matamu yo nduanga no vision. Are isini ru ni ru bimba bando na matamu me kongole ba risa na mawi ko risa na matamu. Rula ko batanga nduanga na vision. Basaranga kiniki. Ni ru na subject nduanga na vision. Ni ru na subject ngona matamu ruwa yo ni ru rai nduanga. Iko kotanga mena subject bichi komendwa right ike ikusange dhimuria arida na y minus 2 iko dhimuria ngona times arida na bracket ngo ni dhimuria na times ngo sana dap ikusana divide asa nange x equal to 1 plus 3y divided by y minus 2 arida kendo tu atikubu maina rona x tonge meida bonondo tu provinike sa nduanga na subject nono muchuka rona matamu nduanga non revision dakaba audi dakaba na factorization bitarangona nga rosa mbiu bata bichiko maituma factorize ngeve muria talikwa me chiko nduanga kona subject to dakaba talindo dango mbasi ka talmena 2017 2017 be bakanga na 2014 iksarin torawa okay daba kenda to daka first step right x minus 5 ngo iko mona birte kwa nangono kuchi kwa kuningule daba mo bitan dona daba iko mo bitan dona bracket bitan dona bracket nangono iko kote kina na x minus 5 kanambal na boli bango y ngay bracket x minus 5 equal to daba 3x plus 1 raw sartunga reda kento birta kana denominator ngo kuchi ko sanandwa ke daba kusana kita kapa nangono iko sare dikena right kento satu raw kento nadapa expand ke iksa room sare kenu expansion expand sare keku terumbikan mu times so y times x ko yx y times na negative 5y sar tunga na 3x plus 1 reda kinta bacunga ndu sar tunga bali boni murita nataka cunga kona denominator ike iksange bain tekirtu me bakanga to dakabe mata itoso iko mandanga na plus 3x ngo kongo toso mai liu na nona kai kintu wase chukuna video wakando na ngon tele bu fata le bendo na buin tele bu rumi join wat nona kai right yx ngoy plus kote sanundo sana dapa minus okay plus 1 sindo tarikwa yung gidimuri ko na minus 5y ngo ko ito komisan dungo laban opposite ni minus plus 5y ike sange dapa
Ike iko sange factorize. Sini bisa wando na tarambuni kang. Ike iko factorize iki. So nangoni ko factorize kini ka. Ko tangana common factor na x. Ya ko tunjuk rona matamu doangana vision. Y minus 3. 1 plus 5y. Iko sange di muria tali. Kongo me faisa nandu. Betenia times ko. Iko sange divide. Nasa nange 1 plus 5y over y minus 3. Mate. Kay tutura tali ndo tali. Nuntu uchuchi. Kay nuntu uchuchi ni taruko na kumina 2019. Dada vata katanga find n na make n the subject of the formula. Na n tungo. Yungo, yuko sindranishe kuta na n plus 4. Dulta ni va oso tu na square root sa ingo. So ya na mata ni kamu to dakapa. Tu kuta na square root So tama na opposite ni square root. Right na squared. Kaya nambal ya sana c squared. C squared. Sana ngeibo ko na 2n plus 5. Rata na kaya nanduindui. So na nandu viva ririto nga na square root sa ina. Kwe very simple. Kaya mo dakapa yuko mo kuchko isa nandua. Nangona nga kuchko kina isa nandua. Right squared. Kaya sa ngeibo visually. Kota na n plus 4 ko yuko sana ngeibo multiply. Go divided by n plus 4. So yuko kota dake ngeibo multiply. So skills iko nangita expand ike, betini chiko na bracket. So kamo dakapa iko expand, torangana singo multiply loma c squared multiply taktala by the 4. So ya sana tapa c squared n plus 4c squared equal to 2n plus 5. Iko rea sar tunga mena numerator. Ko sinita kandonaka. Meba kanga na previous example. So kanga mo dakapa ike join tekiro na rongo. Kono uno chiki na n go, watake na n go. Combine tekiro. So na kota na n go na plus 2n. Kota me na plus 2n go, kuchiko me sa nandongo. Opposite ni plus ya nada, na minus. So sana c squared n minus 2n. Sar tunga na 5. Sana company take ko ako na 4c squared. Iko na kota na 4c squared ngona plus 4c squared. Kuchiko me sana ndo sana da minus 4c squared. Okay, me wakanga to discuss taka chiko reda numu subject tungo. Dona subject. Adabo iko na takap. Right, iko na factorize. So factorize iki. Factorize bita may numu subject itumba. So numu subject na n c squared minus 2 equal to 5 minus 4c squared. Sange de muria. Kona bracket ngo iko sange koti sanando. Ito sa pamuri chuko may nangonanga iko takosopon equal sa ino nataka na kena bimba sa ino opposite. So iko nang biti sanando. So n equal to 5 minus 4c squared. Kwa kede ngo divide by c squared minus 2. Arada? Numu subject ngo. So ngo na nangonando tarong mena subject of the formula. Ngo ko ka ndo na complexity ni tarong ndo ndrendre nangonang basi ka kina may baro. You can to sawa muri chuko may sarana kina skills ndo tamboro to may kamo dakawa denominator kuchiko isa nandua expand. Nangonang ako isa nandua ko bata chukin na bracket. Ko to bata na bracket mo ran yung expand tak. Nangona sa expand sa ta series arto So numu dakataka ngau iko mo songo nirto bata. Yo iko numu chiko iko bangara chiko numu chiko na n na subject. Ko na n biniro bata ndo na sana. Irekede ko sini subject birte kirtu misanando. Nangona nga arto sa chiko bata na subject iko sange factorize. Kwa ya sana ngi sulia mai kona answer kende to binakata chiko. Kolonga ta chiko. Oni ni binaka chiko na numu kong kata chiko na subject of the formula. Na wali.